Mayam from Zeridon and Impact News na Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari Laliba October ki tarikh 13 thoi phawa si ki manung da Indo-Naga peace talk ki solution asi tarikh 13 thoi phawa gi manung se ta puthok lagani natak purak lagani haibagi thajaba si akoi gi Naga peace process asi gi interlocutor oina thabak tawriba aduga Nagaland gisu governor riba Aren Rabina Haukiba October ki tarikh 19 haiba tarik ngasi Haukiba irai no medasida Kohima gi hotel Zaphu da pangthokiba mifum mada phondokiba lere hariba mifum asi marathon discussion marathon consultation almost pung ahum muk chupna chathakiba meetings ni meeting asida maru Nagaland gi koi Naga tribe taraga mari aduga atopano Naga tribe sing amadi tongan tongan ba CSO gi mihut mayam amana masida saruk yaraga hariba yam sang laba dum laba marathon discussion asi consultation asi pangthok ni hariba consultation asi da RN Ravi masamangna framework agreement da kari kari points sing yaw we have sim yam da pathoga tahan kare habagi media report sing mayam lere aduga maruna laglibo October ki tarikh 13 thoi asi phaugi manung sida Naga settlement haigadra NSNIM natraga NNPG singa government of India ga sign down raga leriba framework agreement asi gi aroiba warosin settlement si solution si poragani habni aduga parakodriba settlement sing aduga manung da maruna pan Naga body ama sem nabgi da masigi act ama sulingani XC parliament na pass tawuni habgi wafna sing phondokiba aduga makha tarakpada Arunachal Pradesh amadi Manipur da tariba Naga singe da makta ahen ba autonomy phangani habna sing wafum aduga Assam da leriba Naga singe una regional council ama semgani habgi wafna sing lekre aduga Nagaland gi oina di bicameral legislature lehen ba habdi hujik leriba legislative assembly sigi mathakta legislative council ama house ani leiduri ne maita udan house ani leiba bicameral legislature ki system line ngani aduga hana lejariba assembly asidasu legislative assembly asigi members sum basing hengalangani maduga damta delimitation pangthok na habni aduga delimitation pangthok na makha tarpana lok sabha gi seat masing dasu hengalakani haibna sing batonga tongan ba masigi akoi karigumba settlement se laktar gadi haiba benefits sing natraga haiba settlement sing asi pigani habi wahmna sing bulai re aduga akoi kadar mayam asina central natraga state government gi akoi force sing sida recruit tawbagi loina recruit to hongani habigi wafum singba hariba consultation ministry da phongdo kibal area ko marina Naga separate flag amadi constitution gi wafum sing asidi haukibo August ki tarik taro August ki tarik 2015 amadi 15 da NSNIM ga sign tawna kiba government India ga framework agreement madugi matung tarakta 2017 ki November ki tarik 13 ta NNPG taruka makha tarakta tarir ka ba tare sign tawna kiba adum laba agreement sing aduda separate flag and separate constitution ki wafum sing di pan ke ba sunglai leite matang sois da NSNIM na miyam da lana information pire miyambu misinform tawre mislead tawre habgi wafum na chingba singdo ke ba lere aduga hari wafum sing asisu numitu da tin ke ba CSO mayam aduga leader mayam sing su khangan kare habgi waham singi hariba entire episode asida aduga lakleba tarikh 13 thoi ngasi degi numit tarani sigi manung da settlement se lakta ragati masigi settlement se na Manipur gumba Manipur gi situation sida political social situations da kyam chamna chething pig da habsa mayam loi khangna raga leiba wapam ne Manipur gi integrity kai bi aro integrity khatana tana boundary khatana tana khoi gi leiseri political system asisu administration asisu kahan bi aro habne to autonomy pisalak pa 6 settle gumba natraga Nagaland da chana riba article 371A na singba Manipur da extend to selak targati maduna Manipur gi jig leiseri political social cultural setup sida duka pan Naga body ne singba lingak targati masana chauna kahla kan habgi nunang bulai manabadana Manipur gi miyam na kari khalli bagi hariba settlement asi lagani habni na habji gi matang sida kana ne nugudam tanga impact news ki studio Lunkim library is joining us tonight on Manung Hutna social scientist Oja Dr. Dhanabir Laishram ne ham to Oja Dhanabir Butaram Mukchari, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us retired ITS principal general manager BSNL government of Manipur gi Oja J Lunkim ne Oja Lunkim Butaram Mukchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi president Obiripa Oja Abdullah Fundreimayum ne Oja Abdullah Butaram Mukchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan base Oja Dhanabir dum hokjoge to this is an open question to all of you. Sigi settlement se lagani habni na as a Manipur gi citizen amoina basigi first instant reaction ata wakhanda lag pa masi lagta ragadi Manipur gi fabric tam han so dum khoi tongan tongan besi so so law lere administration da aduga khoi gi geopolitics ta kaim ta kahan bayar ho adu bujikti pan Naga body gi wafam lag pa aduga Manipur da autonomy pi gani habgi wafam sing bala abni na Naga ta area sing da adu Naga ta area sing da autonomy phangan ba mkhoi de hen chakhan han ba development ge package me amal lahan bududi Manipur gi mipum khudi mungna pam daw mali adu Manipur maduna maram oraga system tegala after some point of time Manipur kar ka do orga dia adu adu yanik da mali mayam nadi madu misunderstand dawi maruna Naga people of Manipur misunderstand dawi maitai sing na other community Manipur ga topa non Naga community sing na
Naga sing the economic package people money moi the autonomy people sida pam the boy in ubagi mong amasu maina moina saw na nuai tana khan basu kari wa hum thamini hoja akhoi gi Manipur gi as a people of Manipur ko masi yeng batardi kari gi damakta asuk sang matam stalemate oi lai no now the question is ko ene sinam ga aduga government of India ga wari sanabada asuyam sang na solution por pungam dana lak pase masi ani ni lai se ko ahan bada hojiki moigi sana wari sanabda yoriba Raj su panbi gi mayam do adudi almost pirani moina ju demand to pon ko aduga Manipur gi issues ne luris maramdi NSNM gi khwaidagi kalle hariba lalo lupsi gi leader du Manipur musa ne tra aduna horin wari sa matamda Nagaland khakta da confine tawraga Manipur gi yaurak tabagi pot leibasi ne wa hanadagi yanada leis ko aduna Manipur gi ji yaurak na ba honna bada thamai ba po sing ji tongan tongan liko haibade ina khanjabada hojiki moroina pan naga body ji semba kanda adagidi Manipur ga Arunachal Pradesh kada autonomous territorial council gum bayam autonomy pi ni ga haibase masi tabada nuai taba Manipur miyam na feel tawrisina krai dino da hanadagi from the very beginning moigi demand se masi Manipur gi lamji Nagaland da punjan gi bagi pot ama leptana dum lakpado aduna any demand to bukanda pakpada pakhatpa adagidi soidana makki madu miyam da akaiba oigadra na khanba karigi noida government of India gi magi peace program bagi wari saba dialogue ki process ida peace ida khoina ani thong yengbe ko ceasefire hairaga lalo bagi nongmaiga sibai security force nongmai kapna draga santi oibdong lobo ko aduga aduda karigumba magi solution ama program puthorok wafam duna leiba community sing du marta yanadragadi praja masen nungainda dana saunarakadaba khutthongnarakadaba dudi moina kaim khandaba aduna kayum kanda sagadori warisi positive peace ki mahota negative oigadra aina Manipur miyamna khanabasi matam sangabaneba adubu chumi wari sari basically aroiba ma porkani natra conflict si interest tongan tongan ba leibagi conflict leibani interest ani du tongan tongan lainari du gi compromise khar khar tonaraga magi compromise line ama thibam di thoi ko adu thirak pada soida namaki India su hanadagi di sovereignty share tawje habani hojidi share tawbagi fiam leitra adugi matang su aran rabi na singdo kibasi tarik tra pa ira namsida sengna haira sovereignty share tawbi wafum nate koi power share tawbagi wafum ne adu o share tawbagi ni hai adagi di ngalinge dana mo sovereignty share taw power share taw means sovereignty share taw ne na longna ri ne ba okay aduna hojil lai sida se constitution tongana leigraba adagidi magi citizen ga je khoi gi dual citizenship ge ya graba adagidi firan ga flag ka tongan graba adudi to some extent sovereignty share to have yare na ada adudi sugaw yaw dana hojiki myam do pi kan di power share to ye jidi Indian constitution da khoina magi list da power yenari dana ko union list state list concurrent list ina union list da 97 ni concurrent list da 47 ni 49 aduga 66 ina state ni aje khara hekalab ni loina baksi Delhi na sum paisa laga state pisap ki pa pulab ya abadu da jodum mayam paisan ba sumaina dum lakpa India ki federalism je tokshan na federalism man ba ma lai dana ko aduna power di hana sharing tori different subjects si yan thongna ga mai jurisdiction li ko ada hojik lai ba poti lurib di wari sabasi loishna ba hona bada Nagaland da especially pi ga report me amjida sovereignty share to dragadi NNC Thailand 1975 ki Silong Accord to mi yam hat krena Silong Accord to fate dana faction tarai ni Silong Accord to fate dana mi hanarim ni masang nai ba mi naga gi mi yam hat krena ngasi je hana duna pha vium da warasin poraga di moi gi ju yam lu ba ka amadi oi ba ko aduna Nagaland manung makta su NSN manung makta su problem le tab din nate ko aduna lurib di madu loishna ba hona bada Nagaland gi kui na irang ji sum lening da na topa loop sing na reconciliation to je bo ya da bo kangbu jing jina ko upai le ta na handa ki 31st loishin do ni na sikhar ji yare inabi jina to khraba ko adu re ga di Manipur da soida na pirani haba chagi pan naga body ji ju tung koina naga jing punjan na bagi pot na ma sa ba ji kai su kai de ba
kaisu kaide in the sense that I hana social integration gi diya ba political entity yorba adagi territory yorga integration tor ko dia kai ba leidana ko ado hojimang amdraju ko nangam na lambi ma piraga thamambra question tor is okay ade ani subada mu ngasagi magi autonomous hena pini habse Manipur gi nagata balam singsida mogi district singsida autonomous magi territorial council je Delhi ga direct link up torga ko state ki finance commission election commission lairiba loina baksi house ka leji loi kalaga direct Delhi ga link up torga autonomy ga piraga di mayam na hainariba state within the state ka du lakani sine chubnagi 6 schedule gi mongda pibasidi nagajing na jo ai yaro in khale adumaina tongan ba hena maximum autonomy piraga di mo yar kadra adumakti mu Manipur gi miyam na mu yaro aduna hojik se aina khanjaba da Raj magi lakadori posi yam lai de ko horen mai second round da mathang kari option lege khot ke khana badi yai adu Manipur miyam gi apprehension di moina from the very beginning moigi Manipur gi lam yaudra su yare hojite lam di yoroi akhoi su khange ko adu bu sagi separate administration ga tawga akhoi gi state within the state lehen ba man bagi monga lagadi adu gi junungai tabal leidana aduna chingna ningai di khara oi bagi apprehension di de lerni en khanjaba da okay chingna ningai khara lei maro in a state within the state state Manipur state sigi manung da tongan ba tokhai pe administration am legi target madu state amagi manung da state am lebi ga chamana gi dini man madu duna matung tarak da hoji maki oina tongan ba state ke formation am leita ba targa su matung tarak da tongan ba state amagi demand si hena chauna affirmative on a lot of Katra Habgi Nunang Budun ladies, Hoji Poki and the Pondogi Wapum, disintegration of Assam, Manipur, and Arunachal Pradesh, Wapum Yauro, and merging of those disintegrated parts with Nagaland state Madusu Oiro, Habgi, Madugi, Lane Game, Wapum Sima, boundary Cairo, Habzi Wapum Zimasu, Aran Rabin, Pondo Kival area, then Hosikoina, Laise Pan, Naga cultural body, Amalaka, Waduga Manipur, Amadi Arunachal Pradesh, a hen autonomy, Pigani Habgi Wapum Sini. Haribo Wapum Masina, Maruina Manipur. तारीख 9 की मतुंग देदी याम चाव ना वजी नुंगनांग बफाउन रे आई वजा लुंकिम द लागजे वजा करी हम तमिनी हारिबा पान नागा बॉडी पान नागा कल्चरल बॉडी है बदसु कोट अनकोट कल्चरल बॉडी अमा सेम्बा एंड प्लस कोई ऑटोनॉमी पी बसिना नागा मणिपुर की नागा सिंग द मसिना कोई मणिपुर की लेरिबा पॉलिटिकल कल्चरल सोशल स्ट्रक्चर दा डिसइंटीग्रेट तोरना हुजिक नत्रगसु हुजिकपुदी तौद्रगसु तम तम तोरना बगी मसा लेनी खनबी प्रसा छित मयामना मी पाइनबा अप्रीहेंसिव ओइनबा अखोई कहते की नबगी है तर नुंगनांग बगी मथौ तायन खंबी बरा करी वहम थमिनी जिकी नागा हबसे अखोई मेते नत्रगा कुकी गा मानदे तोवा ले ओके have the मेते हर have the identifiable culture amale re कुकी है रसो दुमाय ले रहे अदुब नागा सिना करी मकनो हैबजे कोई खंगदे अमरोब द कोई सिना कुकी जु नागा दुम ओबी या पोट मैते जु नागा दुम ओबी या पोट याबगी बेसिस ती जाति तोवान ब पुनसिले दना ओके हदी फरे हुजिकी नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट अमो ओरमेदना अदु मतमदा दुबासी ओइबा हेड दुबासी ओइबदो एखोगी कुकीगी लेंगजांग होलो ओके मा ओरमे मासु सिग्नेटरी ओरमे साइमन कमीशन दा हादी नागा हबसे एग्जैक्टली करिनो एखोई खंगदे कना कवर तौबनो कना कवर तौदबनो कोई खंगदे अदुगी मोइना पान नागा हबसे कना यावनो अदुगी प्रॉब्लम अदुगा मणिपुर सिदा अइना खंगी जिना मणिपुर की सिदा अखोइदा ख्वाई एडमिनिस्ट्रेशन सोकपसे ब्रिटिश लाक्त सोए ओके हादी मैते नसु लान तोरमे अदजु कुकीज यावरे सिबाय होइना अदुगा अदुम मथंगदा कुकी नसु लान सोए ब्रिटिश दा
अदुसु मैते निंथौना secretly support तौरे अदु अइना खनबसिदा मणिपुर की लम हाबसे सेनमक्ति प्रोटेक्ट तौबसे कुकी गा नागा कुकी गा मैते गी अदु मोइना करी ऑटोनॉमी पावी मणिपुर जी कनागी लम अदुगी क्वेश्चन दो मलेरे ओके अदुबो हाइरिबो क्वेश्चन सिंग जी हुजिक हिस्ट्री की लारी फाक्तोगा हंगबा गी मतम दु ओइगदुरबा केनोदा फॉर द लास्ट मेनी इयर्स अखोय मयाम से पुनः लेमिनबा लममो ओइबनिना हुजिक मयामना पामिसी मणिपुर से पुनः खुंदामिनसी नागा कुकी मैतै मैतै पांगन मयाम लेरी मयाम से पुनः कंपोजिट रन लेमिनसी हैबगी आइडिया दुनी चुमे अदुगी दो मधु कायर कर हैबगी नुनांग बजन हुजिक फ्रेमवर्क सेटलमेंट लाकपदा मैतै हैव द आइडेंटिफाइबल कुकी हैज आइडेंटिफाइबल नागा हाबसदी अखोय मयाम ओइबी आइदा ओके नागा दसु आइडेंटिफाइबल ओइ हैदना कोई अगस्त के तारीख अहुम 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मधु कनो तौखरबने मोगी यूनिक हिस्ट्री से रिकॉग्नाइज तौखरबने हैतरे फ्रेमवर्क यूनिक हिस्ट्री हैव द करी हिस्ट्री लै that is अखोय ना हंगजब क्वेश्चन but that has already been recognized by government of India no मोइना रिकॉग्नाइज तौरसु हिस्ट्री दु करेगी the same question can also be asked to the Kuki and मैतै दसु हंगपे या कुकी दसु हंगपे या मैतै की हिस्ट्री दी फजन ले रहे कुकी यूजु फजन ले रहे तो how can you say नागा की हिस्ट्री लेती है ना कमाई हैवी दिन कर हिस्ट्री ले एक्सेप्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर मतुंग मोय होरो नागा की हिस्ट्री ले है अदु जागी सिलेक्टिव ओय पॉइंट ऑफ व्यू रने ज्यादा है कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना उसकी तारीख 13 मंगा से ओके अखोनी याबे या यादव या बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अ यूनिक हिस्ट्री फॉर द नागास Government of India is not the final authority. Have the assume history labase history ama labta history later the kari basis the ekoi ju naga obi ai na kuki ju okay maite ju naga obi ai okay ओइबे याय अदु हुजिक खोगी पान नागा बॉडी अम संग पसे करम मोंगी ओइगदन हाबगी अतो समम नब लेरे हाबगी वफम दनु जाई से पान नागा बॉडी मणिपुर की मयाम दा 1972 मयाम दा पीर लोरे के 1972 onwards मणिपुर स्टेट न स्टेट अम लेरी सो जा सिगी पॉलिटिकल सोशल कल्चरल दा क्या मयाम अकाय बला का दगे सेनि मयाम न किफम थोकप्रा थोकतब्रा मयाम न मी पाइनरी से चुमब्रा चुमदब्रा जिन अखोय ने याम हुजिकी मयाम हायरी बजे अमरोमदन नन नागा हाबजे कजु लेती ओके एवरीबॉडी कैन बी नागा ओके नन मैते लेवी आई नन कुकी लेवी आई अदु नन नागा आदि कराना ओके नन नागा आदि कराना कोई जो नागा ओबी आई ना मैते जो नागा ओबी आई ओके दैट इज सेपरेट आर्गुमेंट आई तोंगान बा आर्गुमेंट अम ओइगद्रान खंजे दाइ ओके तोंगान बा आर्गुमेंट अम ओइदों माले ओजागी से कोई मी खुदिमक हादि कोई मणिपुर खुंदारी बा तोंगान फुरु मयाम से लुइ नागा ओइबे या हैबगी वाखल लंदुनी केनो ता कोई साइमन कमीशन की ngसाई ची थाजन बम मतम द ब्रिटिश था मतम द मदुगी कोई वन ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी दो हाबी जाति तोंगान पुन मनिना एकोज याव या ओके फुरु मचा मयाम जे पुंसे लगा सेम अदुम बॉडी मो इबनिना नागा से द एनीवन कैन बी इंक्लूडेड मन मतना पान नागा बॉडी कल्चरल बॉडी हरक मतम द लोइन मग याव याबरा याव बट मधु हुजिकी ओइनदी यादे हरक पुसे केनो द हुजिकी तोंगान बे एंटिटी मयामा कुकी हैबा एंटिटी है गतर कुकी मन दसु तोंगान बा खोगी फुरु मयाम लेखरे मैते गिसु लेजरे मैते पांग लेरे अदन मोजे नो नागा सिंग देना लौगी बसु है ओके मतंग दाई ओजा अब्दुल्ला लाक्चा मतम दा अखोइना हुजिक मिपाइनरी से हाइरिबा पोसक अनी सरमन ऑटोनॉमी अहेन ऑटोनॉमी ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोबेबली आर्टिकल 371A नागालैंड सनरी सी मणिपुर चैनल लकबु या हैबी वाफम दुनी नत्रगा 6 शेड्यूल चैनल लकब या हैबी वाफम नि मसिना स्टेट विदिन द स्टेट की अकीबल हेले हैबा अदगे पान नागा कल्चरल बॉडी अम लेक तारगदी अनीसना अमुक हेना हाइरिबा स्टेट विदिन द स्टेट की आइडिया तो अमुक हेना चातो की बात को मतुंग तारकपदा तोंगान तो खाइब स्टेट अमा तालपदी यूनियन टेरिटोरियल स्टेट तालपई वाफम लई हैबगी नुंगनांग बदुनी मधु कयम मधु नुंगनांग बगी मथौ हाइदि अखोइने याम किनिंगाय ओइब्रा हुजिक लाइब तारिख 38 फावबो से हैबगी वाफम मदे दमक लेरी केनो द हाइरिबो ऑटोनॉमी जे खरा पीरगा डेवलपमेंट की पैकेज पंगलगा कोगी मणिपुर के नागा सिंगसु मखोइ दसु हेना मेन स्ट्रीम ओहनबा हेना चाखोल नबी तंजा अमसु पीदौ माले अदुना स्वाइसिदा मखोइ द सिगी अनी जे फंगलरोय एना हारक मतमदा नागा सिंगना यामना वारौ जब हैता अतोपा कोई नॉन नागा कम्युनिटीज इन मणिपुर मैतै पांगल दा कुकी दा मणिपुर के नागा सिंग वारौ रिसी करिनो अखोइ दा सिगी अहेनबा
benefit facility khara government India na pine hai matamda atai community myam se na strongly yaning disi kari no ha bagi wafam lai ngasi gi discussion se ta khoi naga gi member ama so khoi kauno hona jabani kauchu kau ya tare loina mak tongan ba khoi gi naga hari ba title se makha da leiba tongan manipur gi furu myam se khoi makhan myam se loina phone tori yang mane du ngasi gi oina di khoi discussion se dawi na ba naga member ama phangdre phangdabna maram moduna ngasi naga member yaudre maram moduna mayamna discussion asi one sided oiba discussion haina lobby gano ai oja Abdullah lak sege kari wahum thangbiningi akoi nunani ngai leyan khanbi oja masi apprehension lama lei have ta singna koi mamang dagi law lak sakha okay hojik si naga singda natragana any proof amada id kaiwa package ama government of India na pi khibda waru bam su waru da question na te sigista la yo posak se manipur gi mai tonga tonga ba CSO singsan law si kari gumba ga higi NSN IM amadi India government ani gi marakta mukna ba se waru isen purakna ba khona ba matamda haidi manipur involvement leiba taragadi manipur stakeholders in khan biu adagi manipur government khangan biu haina koi demand tawjari se madugi damak neba makoi da pigada ba autonomy se kari no habda koi khangba misangi eba maramdi ngasagi within state amagi mangi state natra article 371 a gumba chanrak pataragadi tasengna masi manipur gi miyamna suya yaroi habasi madi ai thamjage ba mandi yaroi haina masi gi mayok ta movement kaya ama tawjakre even koi gi ayan represent tori organization MMWO na 2008 the governor get thondan khotandana mafum kare sin protest the tongan look yam to khiba leire masigi mayok to MMWO na august ki keno da tang 20 da koi home minister government of India home minister da koi memorandum submit to jaki hairi ba keno state order sing at least khangan bi ga tawni adu manipur kai involvement laktar ga di masida ai state order khangan da lotion ki ba se masita seng manipur si ai di mutpang amroi do balam da masomda adum labal lamai sa akanda madugi lamai duna delhi pho mai sa la pa ya have se koi already submit to the lay crib. Madui Matuni MMWO on date 25 August 25 ta a press meet away. Ataki 28 tagi the Quati Manipuri Hide I say proof Amatagi can what Nina. Mighty Pangaria and the Hidam Sida Quita Singna, Mianga, Wakanta Minava. I do Watana by Quita Sing Loja Crabane. I see the stakeholders in Yokta and Makoi the Peter autonomy Carino. Makoi the Pesha Pido River, Sana Pido, Lupa Pido River. High was stakeholders in Kanganev. Even if a woman pose a Kangiv. Masida mamang say naga lake of Posaka and Rabina within Han Kanoto Madu Miam on the path what Han be hide. Mamang the Hiram say, I did Anik to say never later Minev. I did Tongan Nagai Constitution, Nagari Tongan the flag heaven. Mamang the high he say, a quite 6 sedun, Adagi Gatter Nagaland, Adagi state among the state ama. Higher man for demand to lack your possessing name. Masiki stay under my unction and Manipumian, the Kangal Nowlin, Yawin have possessing. Masiki is the house of Kangamandri, who the people autonomy Carino have a possession. Autonomy is kind of the stakeholders in the woman Yahundaba Ganda, Makwaka the Kusia, Tony Makasitoria Posse, Masidi government of Indiana. I quickly eliminated Tongan, but proof Shida, 6 years Tarakanda. I quit Masense, I the Queen Amaga, Chateau. Naraganda amaga amagi mayokta thamjana kanda masigi sida haidi tobra asobra ti amakhakni haina khali aduga masi huji ubirang mani ene sanai mi sin nausing asu haiba posina haidi madugi mogi sapsaba keno du settlement oirabra phangabra haiba posak amakhakti masida koin thangjani akoina akibam khale iring tho buddha chandra maharaj phipam do ngasi NSL IM leader singda maduma phipam do tar kado bi condition ju lakpa ya haiba pham sing thamjage then masigi sida karigumba state amagi mangi state amala abana to tongan administration ka lera bahai ro phomse ta sengna lamdam masigi miyam lorisi entity amada koi puna lemina se have neba tongan me entity amada ale kana go from sa kholan kiwa kana go from amada somewhat pi kiba na teba somewhat pi bahai basda state se khaido ga pi ba state ko yaro administration khaido ga pi ba de manipur miyam ka su yara kani hangai leite adu bo ngahoi mangi ba mangdo ta sengna mak masi amutang masi Kanthaga yang haning XY singna mandi adu manglando masita singna adu huji phoki oina phongdori wapum sing sida pan naga cultural body India da tariba naga sing sigi oiba apun ba cultural body ama semba yaure maduda manipur gi naga sing su yauduni atopa state singi adu India gi tonga tonga wapum sing tariba naga mam slo yauduni adu malere number 2 manipur dana greater autonomy ama pini habni hen autonomy ama pini habni na madugi autonomy do pi matamda sokani na khoina nungnang du se haidi maruina NSN IM haitare wari ahan basana framework agreement ahan basan to nogi basi NNPG nati NNPG 2017 no bongi taitra teta sign to bani am koi group taret amaga haitare ahan basidi august ki tarik tara manga
तारीख अगस्त की तारीख हम 2015 से साइन तौनबनी NSNIM का NSNIM के मरुइबा काडर मयाम सिंह सु मणिपुर दे गातन मणिपुर नागा सिंह ने मतलब मणिपुर के नागा सिंह यावबा मखोई ने अपाम बसी अमत पीद बतारगदे मदु कर्म मकल के सेटलमेंट ओइदनो मतलब मदु के सेटलमेंट लाकपदा मणिपुर दे मणिपुर की नागा सिंह की दमते खर मखैदी यावरगनी मदु यारो हैबसी कमाइनी यादुनो केनो दा मतांग से नहान की तारीख 53 से दा आरिन रबिना फोंदो की बसी मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मध्य असम की तोंगान तोंगान बा CSO सिंगा मखोई स्टेक होल्डर मरुना CSO सिंग हाइतर हारिब स्टेट होम सिदगी मखोई दगी फंगकपा वैल्यूएबल इनपुट मयाम इनसाइट मयाम दो कंसल्टेशन मयाम दो फंगप मयाम दो मदु सिजनरगा ngasi की स्टेसी यूरोपनी हाबी वापम फोंदोई इट मींस मखोइना सेंटर ना हाइतर गवर्नमेंट ना आउटराइटली मणिपुर के स्टेक होल्डर सिंगी CSO सिंगी वापम सिंग रिजेक्ट तौबदी मांदरी अदुबु मणिपुर दगी हरखिबा अखोगी नागा रेबेल सिंग हाइतर मखोई की दमक्ता सुखर मखैदी तौदबदी यारो it means somewhere Manipur touched of the Badiaro had a settlement in Oda Ing a Sahaja Creva. Heidi Bamasida get autonomy, Pigosha, Kanum can get autonomy in Hamsa, Masiako Yaman in the river. She is still holding Handi Manipuri, Tongan, Cheso, UCM, Amuko, Kaka, Lauri, MMWO. Stakeholders in Yahan Bio, Heidi Bakan was a quick you have a Kangi heaven. Stakeholders in Yahan Lakanda, Manipur by friction to Lakanda, when you have nothing. The stakeholders in a consultation, Togiba Mayam, series of consultations and insights. Pang Mayam don't see a Kuimadu Mayam, the season Naraga, Siki or Pani have you. But was that in the PB statement never? A Koi Manipurgi, Manipugomena, not Ragana, I could give Manipuri to CSOs in the PB statement at table. Madam Hana, I could Adu Pampakan, no man, not to heaven ever. Nasi to CSOs in the yard, Hana was a Lauri Kongi. Nasi Maxine Podeska, somebody is the Pamaga, how about it? Masigi sit up in the government hundred percent and Funati. Mandi is the government to Kangandaba. Stakeholder Karamba, stakeholder Nova Kangalam with Potaki. Massi in the government hundred Posaki, Lamdam Asumi Miams in the Kaibum Tanakanda, a Koi Machine, Marta, Adum Lava, ID 6 of Tanaba, Massi, never Koipunamana, Tongan on a Kulai Ambung Boiro, CSO Sing Boiro, Tongan Proper Massi Kamina, Mashangi, I did Massi Jongi Talil Tolakanda, I koi it Sona Kandaleva, Indian singer, Sakchu Manadaba, Kano, Mayam Kakche, Massi is the Queen Tamajan, Bayan, Nabaki, Policy, Amakani, was I destroy Tamzak. Okay, Akogi Lady Baton, Bafurupsing Northeast, Kimiam. Manipur, Arunachal Pradesh, Madi Assam, the Kundari, Bayam, conflict labor situation, and see that the Mayams, Amukehana, Lingjan Manada, Tugaina Bagi, Masagama, Oibumali, have you often near the Bojiku and the Manipurgi lady administrative structure, the character have a yam Nunam, autonomy, Hamnikar autonomy, it is not clear, Mayexing, the Nina, Hena, Chamuna, Basiman, Pumiam, the Paula, the Manipumiam, the Hobudi Hona, Adama Hiragalakani, Manipurgi administration, Manipurgi integrity, unity, boundary, Amatakahan Bayaro, Wapum Levnina, how Manipurgi Miamgi sentiments accommodate or Koduino settlements that have Yam Chauba, Wang Amadum Larry, Wang, a single Bremtaluzake, Bretam Tonjake, Pegnis, Pumian Tanuli. Welcome back to Manung 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam, Manung, the Nasikana Basi, Lalibo, October Gitarikun Tamatuida, Lakani, Sipogi, Manung, the Lagani, Natrakun Tamatu, Sapchana Lagani, Hena, Panari, Badum Laba, Naga settlement, Raga framework agreement gi solution Habatare, Matugi Matang, the name Masik Matang, the Manipumiam, Kari, Wakal Pauriba, Habisiki Matang, the name, Matang Sioza, Dhanabir Laishram, Nahan Arin Rabina Tarik Pangi meetings, the Pondoki Wapam Amana. Kugi Gaheta no making donda, some negotiate or Lapaji Hojiti Yaroi had an NSNIM indirectly Wapum Sitame, Aduga, July Gitari Kuntarukta, Kota Hungi Manunda within 3 months, Loisalani had a hand July Gitai Contracta, Aranda bin a Lautoki Matam Dasu, season a Tahungi ultimatum, see Manung says settlement louder than wasn't happy that the ultimatum say Tahungi ultimatum ni high Mamangana, Rogojina Naxalaka and the Zina, no making no that don't negotiate with the Hojiti Yaroi have your home Supongdori. So, Smito Dana Sigis some wapums at Tongatam, the Hujiksi, Marina, Gomin Santon, Grace Arm, the NSNIM, Matung Tarapada, Kulai Pava, Laulu, Taret, NNPG, and Kanariva, NNPG, NNPG, the Marina Nagalin, the best of one I am below Obnina. NNPG signal, the government period offers a loya, Bimoni, Yamtuna, Losalas, happy with the Hara, Redubo, Nasagi, Constitution Ga, separate Constitution, number the flag Pangway, happy of whom Sida, NSNIM, the Hujixu, Yanning the Wapum Livina, NSNIM does. Okay, Handaki agreements along with the NSNIM say left out of Winatomo Manning, Hogi bargaining power, Handarpugi, Makogi, Sanabam elective Mamim Tare, Quingasi, Tongan, Manipuginaga, Musinga, Warisana, Honomatam, Pondorpu, open Sumadumani, settlement long matam the Manipunagi, the Cam Yoro, Dore, among the Haram, Tadore, happy of Mudori, Carry Taming Handaki settlements that Fate had the Maraiba, had Manipur Nagagi, Maraibaxiam, Tinata, and Kambibraka,
मागी स्टेटस लेबको से बेलिजरेंस कायदु ओरगदी मसागी मागी लिबरेटेड जोन लेदना सरकार मसागी ngakतना मोय ममिंग द लेबनिदा नागागी मोगी होहो अदि नागा ममिंग नेबा अदुगा लमदु पुरा लेदना कंट्रोल तोदना लिबरेटेड जोन ग लेदना याम साथिनु वांगबा स्टेटस ओरगदी इज बी डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी दैट इज द यूनाइटेड नेशन गुम तवे अदा स्टेटस तम नेम ग्रेबा इंसर्जेंसी दु दम लेग्रेबा insurrection against the existing government with their own arms co with their own military yam nemdana leigre aduna wari samatamda yam nungai si lalobudune adagidi sarkar dune ani jina powers yam leina kana di bargaining tobudam chatleba adoga matam yam sangdaragadi basically asai lalobujing de dum sondharakane bako sondharak matamda di government ki di paishin baji mathouneba aduna wangang sangang si hanaga manadana yam pongei ngalingire sovereignty bo share to ba haipet man bagi mong do wari saram badagi loisalak badadi nongmaina kana roi ga reisi maram dil moi loina ba moi gi langda they are all in the trap of them later bane khang doi ne okay basically dum tawni oda sida khoina yengba ya ba nungai bam yori di government of india na su ke do ke da moi gi naga territorial integration se whether it may be southern nagaland oigera degidi moi gi naga gi keno expansion oigera loi to me am ji to laroi lam suyaw yaw is the khoi khang eba maram di manipur gumba distinctive history unique forget about the unique history le to prithvi da lam his kana lege each of the communities each of the countries of the world they have unique history but akoi di above the unique we have distinctive history akoi adu di yam sangani somna to ose ba thamningai di government of india torbo low je yam laina khangba ya ba je kai da हौजिकी मोइना थमिबा पान नागा कल्चरल बॉडी एसे सामी काउंसिल एदुनेबा ओके सामी काउंसिल लाइजे सामी जाति सिना थांनबा लम अहुम दु चोइरगा लोइ लेबा अदा मोइजि यामना इन्फ्लुएंशियल लेबा यूएन दका अदा मोइना कन्न तक्तना सामी काउंसिल जे पीरा कांदुदा लम अहुम दो अदुगी पार्लियामेंट दो अदा काउंसिल दुना लोबा डिसीजन दो हापगा सामी तारिबा जिंग दुदा वर्क तो हंदोइनेबा लाइक दैट अदुमाइना सिगी मोइना पान नागा कल्चरल बॉडी में सेमदोइसे मसिना हयें कुइरा कांदा बॉडी जिना मु मागी आसाम ओइरो मणिपुर ओइरो अदगिदी अरुणाचल प्रदेश ओइरो मसे ताब नागा जिंगी तोंगान बा मोइना डिसीजन लोग असेंबली दम रिफ्लेक्ट तौरखिनेबा अदुगी पोनेबा थमिसे को अदुना ने खोइना मदु उरगने खोइना यानिंग दे हारजिसु मरमदी दैट इज वेरी मच कल्चरल हाइवाने इट शुड बी वेरी मच पॉलिटिकल इन द लेटर पार्ट ऑफ होल दिस मागी some decades ago. Aduna sizu khoina uraba pot amaneba. That was happened in some case in 1997, 96. I talk about pot amaneba. Ade hoji mu laiba yam nungai ba malai sina mu. Asagi autonomous territorial council yam autonomy pi ni haise. Akhoi hanagi government of india to bige di ADC lai ko. Akhoi lai ba mai autonomous district council sida empower toroba. Empower to selezeba. Haibadi autonomy pi ni haise kaim na teba. Akhoi gi state manung da lariba state na tawjariba subject se khudam wala education harse health harse ari PWD harse simi am je social welfare harse ko masi me am je se education da noina primary level bo pairo aduga mathak tongba higher adagidi am sina state ki hello gaina hojiki ADC ju kankhalam ba yaiba aduga hojil la kadoriba magi leigadoriba autonomy jidi same subject se same pidoine से लोइन में कंस्ट्रक्शन की वगैरह एजुकेशन की वगैरह हेल्थ की वगैरह सोशल वेलफेयर की वगैरह फिशरी की वगैरह यारिबा सब्जेक्ट में हमसे सिमुई लोइ सौ थुंदोइने ओके सब मानना अला सब मानना बदुदा होरेन 6 शेड्यूल की जी मॉडल जिना मु मागी पीरिबा पावर्स खर नीमीबा अदु होरेन स्टेट का यानरगा लोइ तौदोइने स्टेट की फाइनेंस कमीशन की मतुंगिना तोलोपी दोइनी स्टेट की प्लानिंग बोर्ड की मतुंगिना प्लान तौदोइनी स्टेट की इलेक्शन कमीशन की मतुंगिना वोट तौदोइने हौजिकी जिदी तोंगाना वोट की जो तोंगाना पैसा जो तोंगाना अदे लोइ एवरीथिंग तोंगाना तौरगदी अदुगी ऑटोनॉमी दुनेबा हौजि कन्ना ngangnariba पॉलिसी मा साथिने हाजे अदु एदी ngसागी स्टेट विथिन द स्टेट दु लाखरेना मणिपुर स्टेट मनुंग द लम काय देबो अनि मणिपुर गदी एडमिनिस्ट्रेशन ददि मरी सुलै लेंद्रेना अदुगी मोंग दु लाख पदुनेबा यानद्रिजे करिगुंबा तौगे हदि हेंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खरे हेना खंदरगदी मोइना मजुमाइना ऑटोनॉमी जि पीरा कांदा स्टेट कांद्रगदी याबा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की मखादा लोय लेहनगदी हयंग मोय डेवलप तौर कांदा डिसॉल्व तौर सु याना
6 schedule lay sum permanent lay don te na no ma chakhol kan to ki do pot amane ba adu maina lay ba pot sida lai ba pot luridi sagi pan naga sagi cultural group simak se siju naga territorial expansion do tawdrabanina territory lawdrabanina adugumba ma laihosanu hairaga thembada yarakani na lori ne okay yarakpasu yari ba ade ani subada something is better than nothing edo say moigi naga ba inhabited area si khaktang sakhat chanaba moina si tawjarajan lalobu themani dana government of india gi di lalobu du ngai loi shanti warga leiraga di ama kaimo leite loisalage sineba ada moi masen ama leiba du di kasuna te haraga tobom thobom yam tawsalakpada autonomy pirakhusu yari natra ada aikhoi gi de am nuai ta bzi even manipur gi legislative assembly dazu hill area committee leidana any hill affairs se hill area committee kalaga tobo yaw duine ba assembly manung dazu ai hana leiriba sai 371 gi pot mayam leijari na si leijari dana aduda hapsan gadori ba autonomy je sai gi du natana atopa ke suoi roi ba ada adu wergadi now hojik sida se ji ke ready laktore ka union state home minister laktore ka si lakpasida akhoi gi cabinet phambadu ju ngana gre ka se kaigumba masida ma lakpasida stakeholders mayam ju yorga ade ahan mada political party loina bakki decision am logdori ado moina ju hana assurance pirakhiba leidana kaigumba any sugumba ma thokpa taradi manipur gi sarkar gi ayaba yogdana adi wari sanaram gani adu afabadu yenga tawni haigamnina hoji bodi wari sadena nimit tarani mutangai ko ada phare state home minister laktore sahala jeba ada thamningi disinida manipur gi maramda any community of manipur ko say manipur ji raj ram nungsibalam amane nungsibalam in the sense that masagi written constitution 11th century da leiba asia gi khwai di liba am civilized nation amaneba aduga 1948 tagina 49 boki democracy duju yam sangma long venture towards the democracy neba because 1904 gi nupilan thoi duju against the colonialism aduju community loi pulimni 1913 gi thawal land duju thawal legislation duju that was led by the Atip Chawa Muslim ka 1917 to 19 Kuki rebellion duju that is against the colonialism not for the sake of the Kuki Manipur gi neba torise 1921 onwards Jadonangi movement ju that is not for the sake of Naga against the colonialism adi Irabun movement ju against the feudalism and the colonialism nupilan aroba 39 these are all long benches towards democracy neba because of that 1948 akoi democratic oiba akoi constitution lei nebe 1947 da akoi constitution lei rije India ki state amatan leitaba pot amane even India ma samang leitaba pot neba because of that aduna kayam phajagre 30:18:3 chile location ge so nice yam constructive yam precisely oiba constitution ni assembly phomim ni ngrang nan tang time panda observe torido assembly phomim ni natra thamningi di in hai na manipur gi asuk phajaba civilization manipur gi asuk phajaba forefathers jingina punna thengnaratna lakba asuk yamna phabalam je karigi demakta community jingina mache thugaina ba torino mache kaimu nate ras that is completely influenced by the external force adu aikoi masen amaga tongan lehen bazu external force ngakta na say dharma mapan gi lakpadi tongale that is also external force British la law tongan lere administration tongale that is also British matung de India da pule moi chamana carbon copy tore that is also external ade amaga amana nangba amana lair baduju basically masanta amne kaino capitalist economy da privilege and privilege kugi manung de mai de hen nungai bari leina naga manung de bari leina community ma chama micro communities ngi pisa pai bari millionaire bari leina mai de bari wab leina that is because of this capitalist economy natra okay adu the everything that is done by the external force hairaga di why not akoi punjal laga common political aspiration am leraga for the long vision of the Manipur akoi khandaba karigino yes as the mok phatam yam je mok phatri yam je amata mai pa oiba loine ba maramdi Manipur gumbagi history da Manipur gumbagi people's ki magi spirit ta no one can fight against the khongjom da kari hai yari no pauna gi landu maite gi sona gi bro
That is for the protection of the sovereignty of Manipur. Natra, Kuki na mogi force labor to people do, force labor salo in Tenabaduga, Adaki Zadona and Tenabadu, Yamti Keneva. And the Luina to pull up to Queen a composite in Yang never. Zadona Toana, Kuki rebellion Toana, Adu Toana, Yang Nateva. Puna Manipur Manipur to given it in hiding the Asuk Sang Matamda Masagi Palace Chronicles Lane. Palace Chronicles means Ras Diary ne. Kaya ni sibo irini. Ising chawo irini. Kuki lakhiba matam irini. Nagagi som de machi tonagi ba mate tonagi ba som te loi irini ba. Loi ne idna le ba diaries the loi yaw le sida. Each of the community they are always trying to write a new history without facts ko. Aduna pa puni mo hen ko. Aduna hojik lai ba post de India na ne ai gi mot de ras. Moina to wi ge am to wi ari hojisu. Kedubugi ADCG empower toro. Okay. Ko devolution of powers ADC the piro ko. Aduga high subject me amdu hena piro, wang na piro. Aduga tohlo. Aduga under the control of the whole the administration of the Manipuriari natra. Number 2 bicameral. Okay. Bicameral the mo kedu pidori. Akoi this bicameral hello. Single community me am represent hello. We represented to the mayam lady. Mayam lady adu to hello. Aduga policy phasana semo implement of the mojulo yogsenu. Oh the we can make a very good new Manipur. Okay. Better Manipur, new Manipur. Amagi still hope like heaven in Manipur. Adu India na udeva. India khangna. Masi ude udrisi ki maram su akoi myam se na akoi myam su uda bhai community myam se magi de uba apun bagi sakam duma uba ngam dum maram oraga madugi aspiration tu da ai bagi film da lak paninga sig stage se orok habani ai oza Lunkim tong lak ji oza hujiki stage se la bani na ai sai jo haja ki ba khoi gi lal hori ba hai gadra NSN IM gi luching ba sing aduga kadar mayam ma so khoi Manipur gi mi nga tane habadare maram Manipur gi naga sing gi damak ta di khara makhai di tawraga ni hauji puk ni by camera si nagaland khakta gi hai legislature se khoi Manipur dal aga yam phagani habani aduna ngasai gi pa naga body bor basu autonomy bor basu khara di torok tori hatare Manipur gi damak ta madu torok pasi hadi Manipur dal ledi pa NSN IM gi miyo sing na budi hadi maru ine NSM na di masi yaning drib ne hauji ki oina di keno da without flag and constitution masi ani sina heart and soul ne khoi gi agreement gi adubo heart and soul yaudana komani ya thoktu na happy wafum ga zu leibani na khara di tawrani toroktu ba khara sina khoi da solakani habagi apprehension mayam da leinare apprehension si natraga lakadri ba consequences mayam je lehelogi hai targadi huji khoi kari tobu yai kari matam de letre we have only 10 days kari wafum thamini huziki boy naga habse aidi mi miyam sin naga ne ne khan okay yar oza adu phare moina tongan matam da hoy tongan hojiki oina di lakadri 10 days ki wari se tongan moina naga ne haina habsida moi ju yam kuina wana struggle tawni na adu khona kaw ngamde okay adu su ekhoina khangbi ta aduga maru oina hojiki ekhoigi oza Dhanabir ki oza Dhanabir ki mana hairi je achumbani hadi Manipur history je phajana ekhoina study tawta aduga lemina tamni yam kuina history phajana leiba mi ne khoi je aduga lan su sobni British orazu moigi quite powerful have the mi gazu lar sobni adugi adumayam du khallaga ekhoina kamaina nungaina hingidege habje have the phare hujiki je moigi ukrul da hairo ukrul tamenglo hairo kuki gi khunsi amang re ne hujiki kari Anglo Kuki wars da Tamenglong je laizang korame tin Putin tongi lam orame khun orame okay arzu mange aduga hujiki kamjong hairabisisu chasar orame okay adumane ya mang busu lere asi me amse ko ne correction toraga hali hingminaraga leibdo aduna khwai best
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ Okay. Punna hingminarga leiba mathakta habani aduga history su kauroi habani aduga ozan huji takphir lamang bagi wahum hai targadi hui Manipur gi lamsu huji huji leri 22,327 square kilometer ne claim dorisi adu matamam ta Manipur se kyam nyam chauge hai si Manipur history phagla matam Manipur gi ngasi leri ba boundary si yam pick pa boundary am khangni haibadare manamduna hana matamam da khoi adu bhaw leri me hadana adu huji khoi claim toru bi adre huji ki present ta leri ba si kai dana ba present ta harmoniously makhata na chatpa yabagi film du yengcha bane du tari kunthra ma thoi bokta lakadori ba settlement asina settlement di palega masina desettle tawbagi mami doni Manipur da tari se du desettle boyro laktori ba solution sina ngasai khoi Manipur gi dasu naga mayama ma inhabited oibni na matamama da di hari ban naga contiguous areas inhabited area mem su punjan bi haram memni hoji di madu gi pot pabu daile to raga khoi gi only autonomy pirkani habani marmaduna hoi somewhere high autonomy jena khar leraga chauthorotana state ki demand lakhini haibi wafum najum leri uja dhanbi thambi bada hojik leri ba existing autonomous district council mayam se hena empowered toroga devolution of power hat authorities hena mapung phana hoi subject mayam se mapung phana tahola ba duga even koi gi bicameral legislature hai tare legislative council sul henba legislative assembly sul henba kesu kai de keno hojik legislative assembly leri sida assembly da koi mihu thagat pangam da community masa masa mayam leri hai ba community masa masa mayam su legislative council leitar gadi aduda su represent tobang amduni and plus Manipur miyam hojik demand toriba khoi MP masak hengal bi lok sabha da hai bisu hojik lagdor ba Nagaland gi ordi madu gi settlement do yarak tori Manipur du johan ba kaisu kai di habne hari ba settlement miyam se laga amuk hena Manipur je session nandana hena prosperous oi ba nungai ba hena peaceful oi ba state am oi ba ya habne du hojik lagdor se Manipur thuai gi habagi mami am di do ta dore adu Manipur gi miyam gi maru ina CSO singi information loroga thabak se pakhalakani habagi wafam masu pan banina adubu hoji bhogi na trailer oin olakpadadi autonomy pini hari kari wahum thamingi ko hari peaceful coexistence amagi damakta oja ai ngasain haijakre ko oja Dhanabir na haibi ki wafam yam phaji han khalle maramdi hoji leiriba ADC lei sikida mas import tora kanda hena kano toba madu pi khibada thoidona Manipur miyam yelakani haiba gi wakal khanjadi oja anga sai oja ai mamangi round se thamjai khafam pi dori autonomy si karam autonomy no haiba ha state government de hairi Manipur gi natragana Arunachal gi stakeholder singa o ta thok tadin tawna gani haiba pham si ai khoi miyam na sum duni han dagi demand tawra lakpu phachak se Manipur si if involvement leiba targadi akhoi Manipur miyam khangmam change ba stakeholder si khangmam change ba adubu pi ge drobo autonomy si hojik leri bo autonomous district council gi autonomy am dileri sidi oiro ha tare sidagi hen ba sidagi hen na empowered oiba hena autonomous oiba autonomy duni piraktu ojai mamang da hajakre ba man autonomy pi bani haina Kashmir Ladakh ka bifurcation to buse si shape type to pa akhoi gi miyam ka su yar oye ba union territory gi mawong da ai within state amai man state ama leibai type ta to pa akhoi yam pick pa state ama khakni haba masida ai di hoi chumina NSNI matam sangna mi kaya ama sikre sacrifice kaya ama to khre ba adubu madu gi NSNI gi whatever kai no phang Nagaland gi hujiki kai no leiba haibase ai di akhoi gi bicameral assembly ka leiba haibase masigi dam thamba bi akhoi taseng na masu pabde akhoi jarag de akhoi yo thambiyo madu na tabada akhoi gi se tongan ba proof amagi na ta tongan ba di to leibi de proof mayam si tongan to entirety amum da horin amuko waja ba pham thamjagi mai adu pi khena nakalam du so amuka akhoi ju home le no mai bang ga ba ka dori waja da amana so amuka ko dori ba masu responsibility mayam se masigi si pugo do masigi sai theng mayam chai bi chai theng phang dori se akhoi miyam da ne phang go do so ja maram de akhoi gi se ta di akhoi na thamjari ba posak si di se so mayam laudri se tongan ba laimini Manipuri hai tongan entity am khatane ba mai tongan entity am da ai di mai magi tongan ba kai no kha puthok na tar ga di akhoi masin si ai di si bachek ma je sedat na hala kanda government of India na ai ngasai jakib do matam sanga thamai jan ba yana ba politics ni maswa ya tori posak sing se masigi sida hojik masi hojik tang kuthra ma thoi pho hai na matam piri masu NSNI bi leader sing na so hai ri masi ta khoi yango ko China da sakani kai statement pi ho yaure ba asigi si tasengna hair kanda di nakalam de yengol kanda masi tang kuthra ma thoi pho lu chan mangang mani habu thade nakalam dana mandi Kashmir tawkhi mong sumaina Kashmir gumba mi lak marfu hena leiba adum ba state amada tawkhi ba sumna Manipur gumba na ta kanon ma tawgi habdi government of India na yam line tawgane if tawkhra ba matungda mari Kashmir adum matam puna makta kanon thamjalaga leibdi yade dan adu north eastern miyam so Kashmir miyam dauna adugi Kashmir da tawbugum mohi Kashmiri dauna pulap yeng basu government of India gi aso waran ba ma do ai oira kadoini haujik lairi ba posak sida koina thamjari wa famde Manipur si at least involvement leire
ओजा सु ngasai panbi khreman de nation ai mai si maximum mohi keder singse idea khoi thungang ni muiba chairman si masa maksu khun district tagini tongan tongan ba khoi manipur sing area sing mohi keder mayam yauri maximum makhoi masing helin makhoi keno to matam sa khoi gi state government stakeholder singse tangai fadna mas khanna ba masang mohi keno to ai di waroshin pura pai khoi su fai haidi ai manipur miyam su fai ba nongoi makhon ta da ba khoi sokpan da ba aduga nahan dagi laiba oja dhanabir su panbi ga ceasefire ne laiba ha sidi NSN IM amasung India government ani gi marakta nomai kap na lep na pani adu nomai kap lepa adu ba ceasefire amadi ngasi phuba oirakti bra haina khali ai koi saibi chaitheng mayam ko phangre adu manipur gi khoi gi miyam na national highway singda masi kana kana piba saibi chaitheng sing haibu ai tasen pholo ta miyam na khangna di bo pham duni okay adu matang sida hojik ngaki mamang waida thokpa chi ma hai batare hoi chief secretary office Nagaland gi chief secretary office ki chi ni thoi se कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सिंग लरीब DC सिंग डिप्टी कमिश्नर सिंग अमदी मकोई मखाद लईबा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मयाम सिंग से मोय मागी पोस्टिंग दा लोई लेबियू अमत लेंगदन लेबियू चरपी खिगनु हाबी वाफम मा सिजे थोई अदुगा मरोइना करिगुंबा इमरजेंसी लेबा तारगति चीफ सेक्रेटरी देगी अयाब लौरगा कमिश्नर की लेवल दा मकोई मागी पोस्टिंग एरिया दगी थोप यागनी अदरवाइज पोस्टिंग एरिया दा लोई लेबियू अदुगा मरोइना कोई मैटरनिटी लिप ता लेगिबदु नतना अतोपल लेगिब सिंग दुदी लोइना माय थबक हंजल हंदियू हाबगी वाफम गुंबा लाउथोखरे हुजिंग हाकी ममांगदा मसिना ताकपदी नागालैंड स्टेट की ओइना कनो से सेटलमेंट से लांगबतम नागालैंड स्टेट तो ओइना खरा हेना फ्रिक्शन थोकपगी इरांग लेबगी अदोय ओइना तौरी मणिपुरी ओरदि होजो फावदा दुम ऑर्डर थोप कोसु लेतमिना मणिपुरी मियामना का हेना मसि मि पाइनिंग लेतबरा हाबगी ममी अमद अदोय रिफ्लेक्ट अदुदरि करि बम जा केनोनी उमर फारूक अब्दुल्ला खोय उमर अब्दुल्ला खोयदा हाइदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ना हंजिन कश्मीर दगी आर्टिकल 370 लौथोय कश्मीर बाय फ्रिक्शन तो हंजिन कमिटमेंट पी हो फम खने अदु सोय मता से ओजाई की सेम तो सिजाके मस्वाइस दा खोय लाइथोक पाइबे से तसेन हुजिंग नागालैंड दा केनो तो पाइबे से मनदि मणिपुर सिदा अहिंग अमदि पुंग खदा दम तो बुयाय वजा मसे अखोय मणिपुर की मियामना हौजिक तगी अखोय की मियाम अलर्ट ओइर लेगदबनेबा मिकुप नुम सिंग लेगदबनेबा मन नागालैंड दा गसी केनो तो गुदोरमनि वजा मदोइदो अखोय से थंगनबा मिकुप केनो ओइरक बुयाय अदुना अइना गसी इम्पैक्ट टीवी की मनु हुनगी केनो सिदा मणिपुर की मियाम दा पिजनिंगबा अदुम लबा पाउजेंदी हौजिक मते अखोय मणिपुर की मियाम मिट नाकुंग सिंगना मसी से अखोय लेफम थोई नरान हनमक अखोय अमुक्ता पायरक फाइटर जेट मैम पायरखरे अदगी दिमापुर फाइटर जेट कई का ले है मसी अखोय याम एफरेंशियल चिंगबा याम पोए वजा ओके मरमदि मसी सिदा हाइदि NSN आईडी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ NSN IM अनिगी मरकता वरोइसिल नागा इशू वरोइसिल लापगी मतम सोय लेनम तो अखोय यदि तसेन मदु चिंग हनमक लेरेबा अद अकीबा मसो दम फावलिबनि हाइरिबा कैनो सिदा अखोय मियामना तसेंग हारकांदा एनी कईरोम को ओइबे याय इंडिया गवर्नमेंट हाइबा खतंग तौबनि हाइब तरि कश्मीर दा मखोय पी कमिटमेंट ngakhidrabneba masomdasu makhoi da piba कमिटमेंट दो NSN IM दा ngakhidabra नत्रगन अखोइद ngaktabra aman natrag amadi makhoi तसेंग हारकांदा मिनमगदौबि नाम थाक तौरगदौरबनेबा मसिदा अखोय मियामना स्वाइसिदि मिकुट नहुम सिंगने एलाट लेना लेबगी मतम मदु ओइरे इफ करिगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तसेंगना कश्मीर की थौंग सुमै तौग मणिपुर तौरक तारगदी मफम असे साक मैजाउदो मदुना दिल्ली द हो मदुगी मैसा लांगनी अदु स्टेट गवर्नमेंट सो अतो आइडी अखोय तसेना मणिपुर गवर्नमेंट कैबिनेट फमकांदा डिसीजन लौबिखरे मसिदा त अथुब मतमदा अखोय असेंबली इमरजेंसी असेंबली कौरकांदा मिफम फमकांदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा अखोय एनी कंडीशन दा अखोय स्टेट होल्डर सिंग याउद्रिङै मणिपुर गवर्नमेंट याउद्रिङै दा मणिपुर की मरमदा कैसु तौबे यार अदु हाइरिबो वरोइसिजे पुरप मतमदा मणिपुरी इंटरेस्ट मणिपुरी सिंगी इंटरेस्ट अमसुंग मणिपुर की इंटरेस्ट सो सुया या रेस मसिगी सिट बडी स्टेन से थंगै सेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा थंगन ब तंगाई फदे हाइदि अखोय कैबिनेट डिसीजन खक्ते लौया दु अदा खक हाइबदुना मसि खक्ते यारोय मदु मतुगी कैगो बक थोगनिंग दबा अमा कश्मीर की टाइप थोक खिबा तारगदी मसिगी सिदा हाइदि कैनोना मम कैनो ये हाइदि मणिपुर गवर्नमेंट से मसि ओइगदो बचै थपंगन बचै थिंग थिंग सो मणिपुर की गवर्नमेंट नतना बच बहुत कारिबा MLA हुफु न फंगो चै बि थिंग थिंग से MLA हुफु मक्सु स्वाइ उबिउ हाइबसे मसि से अपील ओके मणिपुर मियाम सु मरु एना मिहुम नाहुम सिंगना लेबा अदुगा लेंगा की माइके दिसु इमरजेंसी असेंबली मेफम न चिंबा कोर मदु रेजोल्यूशन म लोर मदु रेजोल्यूशन मणिपुर की इंटरेस्ट काहन बसुंगा यारो हाबगी अदुगा मणिपुर की असेंबली कोई मणिपुर गवर्नमेंट से बाईपास तौगदबा डिसीजन अमदा लोबि रखनु हाइबा मरु एना एथनिक खोगी ओइबा लाइन द एथनिक लाइन द एथनिक सेटलमेंट ग्रुप अमा खतंगी सेटलमेंट तौबिरकनु कैनो दा कोई मल्टी एथनिक ओइबा सोसाइटी अमा तोंगा फुरुप ताबनिना कोई कांगलुप अमा खतंगी सेटलमेंट तौ तारगदा अतोप कांगलु सिंगसु मागी ओइबा सेटलमेंट की डिमांड मैम लाक्तन मणिपुर से अमुक हेना कांगकोंग साइब मणिपुर अमु ओइदनबगी दमकता एथनिक टाइप ऑफ सेटलमेंट से लाक्तन होनबियु मरोइना कोई स्टेट गवर्नमेंट बाईपास तौगदबा सेटलमेंट दे लाहनबिगिनो हाइबगी हमदनी ऑन देनो ngasi ondi manu hungi thamje matang chalu sinjarge ngasi thamsida oja dhanabir oja lunkim amadi oja
Abdullah Lingbir tung asigi thorom siba thawa pikhiba amdi mapung phan gi damukta oja humuk pa mukana tha so phonukchari appreciate you joining masin asigi manu holi ge thorom asigi edition asikaram to bibuge ko tekhan bir pu yagani khoi mail id impacttv@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khurumjar